le atawona ni sina o ta motunga afa le afe e tatua e taua fo le fai matato e fafangu awale ni a fantasia tua matou mo o tou le au tusitala e taua le ngor sau noanga le na fa mawina o se sau noanga le ale fionga le fa masino ia Ray Schuster leota le fionga leota na ia ile tau manga o le case le a mauma ma le ori ia no fa ile fa se au fa pe uma le na fa manino ia ile fionga i le fa masino ia leota Ray Schuster o le o tūlanga ia le tau te whetangi si mai ai o le tusitala e iai la tau codes and ethics ai o tangata whaasala lau ma tūlanga wha le ala vea i mauma a wha mai le wha masino e anga waa la tau o le au whaasala lau e whaali o la tau manatu lono winga e share la tau opinions awala le ika mai oe le fale le kusikala onga ele mafainga e hau mai le mea e mafainga ma ko faia fa vai vai e pea ma e vai le mea nga ua fa kanga oe nga lai nga aruro ma fau ma ke le ia u kupe inga fa mai nga e aru e ke kausa idia o le mea nga e vai pe inga le mea nga ai le ia se mea la ake i e fua wa ika loa i le mafainga e faia o mea nge i e rua te ia fua le wa e tau ta alo mai le tino mana mau tula ka waru ka wale fa mengi ngi podcast fo ila ye fa mai war me le fa mai radio samo lipo ia ere se podcast nga me o lipo o le lipo ki al me nga ro ka nga fa me ro lipo ki me uma ai wa au me monia a o te mine e siria ka fia maka e o i le ngu o le nga na tu le fa mai me uma na tu le fa me fia maka ko i lo nga i lo rena awai sa oi o le foi le nga finga me ele ngi se fa longo ye ma fia ma ai pau na le me ale na e fia te tau fa sanga mai ma tu langa te tau karango mai i awai tau fe ro ini se e fa tu e tau fa tau na me te o le fono le na usui ele so nei ana le la le atau se me sino to tonga o ana i palo na tu por fono wa ka karango mo nanga o kai mi lenga le fongo lenga ke angi lenga ke akwa fongo muli lenga fai la fa muli la val par mia fo ngi le lo se la o anga mau mori mau pasanga ya mio ka woloa kuila epa fongo koe mari mongi le puli le lanka akia o ngeila le so yo le fai lo le fongo kala wo mo ngai ilo ma lo wan kofia ile komiki alo ia kau oloa e su e la mio a fai puli ko ko kele lava wa valu e pe iba ia pe ongo pe fiku wa nga mai ai pe lava ma kele lava ia mio a mio kau oloa longo winga o mio ile le nga kai ko ngol palmengi a mio foi fafo a ko ngol wa nga wala nga lenga o lenga mai lava le fonf kalai ia va ngor kula fongo ko mawol mok e nga Jesus nga al komiki alo ia le la o lo ka ia e fianga foi a masanga le sui fonf kalai ia sui ka ia faminga o papo ia mal komiki la ia le nga kai ia ki la fongo o fiu o bui o mokopoa ma u ia ma falongo o komiki nga pe koiva la ko ngai mai kongo komiki ia ma fa kongo la kongo o kula so lo se fulu o kitopa wa amaile la ko fai unga lilo longa ma se la ko fai unga o le me kom fai ringa ele nga ka ngoi ilo ai ko me recommendation o se me kom fai ya ike ula pe wa lo ka wala ka mi sai pi ula la uri fo le ngo fa ya wa fa me lo se la ba ya le la wa lo ia el fo of kala le la fole yo ki le va ko bo iso la ko ki ke e pe fa pe le wa fa solo ia fo ya mala su bo su la to pa fongo palming ia e ka ngo o ku o mai ala ko ilo ilonga o mea umai nga fa ku le fo kala yo ilo o mai lo la ia mai fa un gol la ko karsa o la ko ilo ilonga a mai male la ko
recommendation me kong fai it ko ko le ye de ko le be fo ko i ia e fiu e mo la ve o ere i o e mo ka ai fala tu lo e mo ka ai fala i o ere i o er ke mi de o ko ja mo e ele i o te mi de o to ja mo e fa ia nga suia e fiu ala fa kari mai mangamia ia o ke roi mo sa mala e mo ka ai fo se o le mea he te whawhau e te toi ta vale ai. Ia, ta pena le wa nei vaenga na mare so nga toi sa kasi ala ko miki fa mole le ya tau. O afa masanga afa masanga la le sui fong fitalai. Na sui fong fitalai. Ia. Ia o fonge o famunga o papo ngai sui kai. Ia. Ia o len kai o kankangi ko miki. Ia. Len kai ki la fongo. Ia. O fiu. Le a Bonifacio. Ia. O vui. Ia. Mokupoa. Ia. Mau. Mau. Ia. Ia mau. Ia ma whaalongo. Whaalongo. Ok. Lua tu to tasi. Lua HRPP. Ia. Ia. Lima fast. Mawairola ia lea o la tau toa. Toa iwa. Ko iwa. Mana ia. Ia. Mana ia tūlanga o le. Mau. Ya, tatu talia lope o pupula. Pe o le tala ia tupu i vau. Ya, tūlanga fo ila tau le wa ave iai. Ke ror kankalo ki fia le o sao fai. O papo. Sao. Tau fia sao fai le o sao fai o papo. Sui kai. Ala mana ia langa ele winga ele no foi tuli e taua again o fasoa o mana ia langa e tasile tangata e tala noa mea ia o ia e fai me sao e tau mo no sa foi feo ia e kala ngoa mea la fa muina o papo o au o te le fie ni me pio o au e fai me sao o au fa maongi o au lono winga la kako wola i se kako sa ili pe la walunga le fai me sao pe la walunga le porkiki le vai fa fai o le isi tangata le o te vai e tunga i o le fionga ya lena tai wai monko o lena tai foi o se tangata ele se kangaka e ngao ya ke le sui lea file mu tasi foi le tangata le ana avela na lango ele porkiki e sa ho so e atangia mai o se tangata e le malosi ke le mapapangu ke le ingi fainga fa vaenga fa abu fai ai ave fo ilona langona ile manui o li tu malo longo winga aka ngofi fa pasengi aka ngofi e fa pasengi lono winga e tele pasene o tangata ne e fai ala me oton ya la ka mai ku ko kas e se se comment fai ka fa solo okay ka mai ku ko kasi o mau ya mai o se figa ngalo le asa analysis ya mau e ngonga qualification nga i vai ngale e mana ya ila na sa fa i sa e fo ngo mai o mau fo la ko riska kai e fo nge e ka kau o nga pe ya mio fo winga e me kai senga ia mo ai o ke ringa mo e le longa loko ko nga fa singo me fa pengi okay awai le yo mo manaya sa le fa pena fo ye tau io o mo o te lo fo io le taimire nei o le te leia o le makai kuinga ele aku o se fai unga fai ale fionga ya mau ona o mena tutu por futia war manga kua e ile kaimile ya taua e toe au mai e se avanoa se iko e kofo ingai oi ma ko e su e ingai oi po ole atonu lo tu ai ngata mole lumanga ioi e yai meanga kukupu o ka ko ile se ako no one is perfect
ai a fai fo yo le ase vaenga sa tupu mua le wa to e lau le vanoa le nei se isila silai la le ku uma sa mo ako po le ase fa ko fala inga a doctor ya Dr. Pizza no no winga ya tik mo tik ma o le sia vaenga ka kere yo ya fa longo o ti toi fo i me le no fia ya o papo fo muina le anga o tangata wa lawi loa i le faimiti ia o e mawala lono winga e miki ronga e so o miki e fa ba ya so le o miki le lei se yo e no ka e mo o mia ngi faimiki de merea ka o faimiki e mo o ia la va venga o walanga e uma o la ko mai ai fa ali ele anga paia o fesiri la o ai o la dole tene no mai matara no mai miti yo fa mu ya o ila le la sa ili ele merea ya ko foi me la kasi nga qualification le la ngofo ma fionga il fa minga o fa miki ya awa va ia le na tai pe le se tangata fa miti pe se tangata o le na tai ya u kilo ya le na tai mala uia va valatu o le na tai ya ile me alofa foi le discernment ko so le na tai pe ya ile le me alofa le na ai vai ka kanga kilo pinga ke inga ke discerning alis kanga ka imo vui fa penga vui siomi fa penga inga ka imo vui ya nga le eu mata fo i oile fast e ka walunga fast ka analysis e ke kau fia ke oso ke kau va champo e la fa ki on le mele ka ngo pe ia fa munga ia fa avano tfatu langa orka ki uki fa mangingo le ku o ava enga le lei o ia fa ko fa la inga ka ia o fa moinal tu pufia o papo o le faimiki o le o le o le foma ia o le tangata e faimet kuso le ka ka ngofi according i mea ngakala ngoa mai o le tangata fa mai o ia fai mea ton o le sui kuila e pailoma o le sui kuila e pailoma ia nga o le tangata na tala noa i faalinga ia e ko lenga o nga miki e isa nga miki nga fai mo kwale mo ia le nga se mangaku ni ke o ka ko fa mo se miki le fa fonga mai le fa fonga le ira o ke fi aki ula ya o le mele ia le o le vaenga na o loa o le fa winga inga o le miki nga le sao a o le miki ia nga sao a o le fa winga nga ku sa saka ka o le fast o e tau mo mai tu sa o te rona musu le nganga ile miki alu le fast kusa wole anga le interpretation na e anga no fa di ngol miki kusa la sa o miki ai le anga no fa di ngol ile leila na fa longo la luis yes e ka wole anga fa dar ngamia leila o ila le melia a ko fa sa o man kuala nga e ma fa inga ama ile tu le second chance ia pa fa nga le leila fa lo ia o le na tai le wo over ko le na tai e ye ile tu ainga la va inga ka pe ye pe se tanga ta fo ile le e fa ale se kanga ka fa nga o ya ai ele leila nga fa ko fa la inga langa discernment o ke re avere u por mamate langa a make vo ile le pe yo la kes ai pe na te i loa tino foi le tu atu le tangata ma le tangata longo winga a ko ko se fa winga e ka ser vai le ka ia ni mongi ka ser vai le ka ia e foi ya fonko ma ku le pa ma wa kat ma wa ku ser ba air ka foi ia manga o le iku manga le iku ya lenga ka ko foi ma ya mo le la wala la tato foi me ya mo o le si vai ngo mo o le fo ko mankua o le ki a kongo le fakasa le mo la fa ko me ya o mo o le tangata
o le ki a kongo e whaongahinga. Ia, ona tamai winga na fo i lele pi ia pate ia nga. O la pole nga mau. E kai kongo e so skangaka. Ia mau. So sia kai kongo e. O ke ringa la pora ko nga wa fa ko mau fo le pi mangi si mele yo kai kongo e. Ia, apa ko me fo kai lo mau se. Ngo mo se. No mo winga ska ka fo le fengo finga aven fa ko ko nga skangaka. Ele lo pe. Ole ala so asida sila la mau ya limongi inge mau ku inga mangi me mo di asida sila ya fonko ole ala so kasse vai mau le. Ya, okay. Tik mo le. Falongo. Falongo foi mai le tu marosi umu. Ya. Ole o ni vai ngai te tau sirfia ai wala nga fiaunga falongo. Ai ko le o. Ai ko. Ole ai ko le o ari ole rudu ori. E kaka en pengo nga e malu. Io a fo pe fa voi la finga o mai pau ho nga. Mana ya. Ai se vai nga la yo no ofia. Ia falongo. O ia o se tangata ua leva nei le tūla fono. Kanga ruenga o leo. Lono winga e tauna i eilona to mai fasu e sue. E eilona to mai through ilanga experience i le telo tausanga o se leo. E mawhaionga ia si la fia. Longo winga e ke le. E ke le leanga vaa fo i whaalongo ia i te tonu o le vaenga lea. Kusa reka kalgo experience. Ia. Mahanga vaa ma vaenga whapena. No winga le lei whaalongo. Le lei whaalongo. Ta me irunga oi foi disika ko vanga fast. Ia. O le fionga sui fo vitalai. Ia. Whamasanga. Ia. E le tau fisiringia. Walanga kawanga ia whamasanga langa o yo sui fo vitalai. E li lo e whamasanga pelo pese sia mea. Ngale mea sa o Manaia, tika whamasanga. Oi le sina e se lau melaudisi. Tilafono. Tilafono. O tilafono fo yo mākou e o i whai ai. E o tilafono, tilafono, le sau mai o i salenga. O tilafono, le lei, oi le si. Lau kambo fiu. Fiu. O fiu, ponfasio. O, kamalaia. Tik fiu. Tik. Asiria kangaka e ke va ai o tangata fie fe me sa. Fiu. E tau ngau o lofa leri. E tau ngau o lofa. Ia. Pe fa pela nga e ngau o lofa le leo la fa longo ki. Ia, e tau ngau o lofa fo ile. O me ke le ia. O le fa msingo la uli ia. O le la kilo I me honga o mau ia la ba ku ia le lo será. Ia. O nga me la ke le ngai. Ola o mau nga le la kilo e fiu, si le fiu. Ole tu le la vai a fiu. O fiu stangata tangata fo ile le fai vai la au. Fai vai la oiko. Le ka ua. Pe vai ai ku pe vai para o kau pe vai mo mia le medio meia mo mia ko nga okay oi le si mo po era kama ko kama re kama re mana tua motu ulo mo po wa po le swafare ba ko ka ua kama ri ku o motu la e ye ona to mai me to fale maliu lono winga e kasiar vai motu o oki ganga lea oi mo mai o malo si de os que motu e kasiar vai a motu queijo rimongi marqueijo kasiar vai postanga te tontu aisa o queijo le fai wai posto ai nga fatu aisa posto ai nga queijo ile e fai ele empaming foi ngali tu il vai lá
ele ponga le kiki ala e amai la ole a wa sisila kungela mo ko pua wa lakar kai mo sir ko korule o fa amaka le fa wala ngo makaulia la mo wa ila ngadwen io fa vero ele ma fa inga e pawara me ma fa uma roa le case ia wala ngai ole taman mela na lu tu vetuai yo a ku fa kasinga ngai me asiaka o la konga ba ai a nganga ka mi ko o ka ka fainga dala fo lenga lenga am salo le fo kale bo le van kalo i se filinga ole ko iban ngai ma kadi le lang kalo ana ya ola ko ngi fing fai fai mo sa o ma fai ngami ko ko le e sau loa la le tu ainga fai unga fo ilele mana tu oto ole a mana tu ai fo o to le fai unga ele fai ngo fi o ko fa masingo o pan mengi da tu si tu a war ko fai unga au maior ko fai unga ngale la sa malai me uma a to sau ele lava ya o nga ka ko a to sau e yai o na tatu ono winga la oi diska kana ngai yo a ko mai siong a Vuisione. Tasilea former officer, police officer. Vuisione. Ya, si amenga la sau ya vuisione. Ole ha si. Ya se kulang mar vuisione si amenga. E le lei ai ka nga wolo fo. Pe fo le fingofie onga. Ya. Fingofie onga lofa. E siria ko ele lofa lo i lo le fa sala o sisi. Sao. Ianga ko ku e ali ko ke nga walo fa. Fa pale ninga vo nge fo kala yo me o ka lo ko lofa. O ka nga ka vai mo mau. O que le vai ko ska ka vo le e sa vo le pis ka ka taf. O que le vai ko ska ka fa pena ko mo. Uso kanga ka voi en painga fa ko inga i se fa unga lo ke mai malako ya e mana tu fo ile ya tawai u pole tunu u e ngaule si la ile fa e ye tanga te o tato ma fa o tanga ta fo ile le mamafa e o kwa we e o tato kele nga ko va ai le tino to ke va ai ai ole va ai mara sila le tua sila le loko ia dia se lau pasenge la uia pa va ai il team mana tua mai ele te tau foi ona fai ni fai unga i lunga o influences fa va nga fa fai ai ore sai le nga yo le mi tonu ore te talo foi ia o to mo ore to fa manino ma to fa to ai lo wa soli ku la fongo wa yai fa maunga alo ia o me nga le fi fa fonga ya ku a to si le fi fo ile ai ile o solia ai o tu langa ai o fa so ala tele ai foi kanga o le nga ele te tauna fa ia ta to fo le me fo ile a ma woro la ma ko ngora akidi do nanga foi ka ko o le me fua ko fu mai o le me fu mai e fua a o le mea e fai mai le mea sa o le nganga o le tua o le mea piko sidi pefei ka iei ka ngaka fai le mea sa o mana tua ile a tawar fa marosi o le matou lotu le aso sa le anga o i kongua le mea nga mafu ai o na sasi le fai unga saulonga fai nga ia lakua ile fa umakia a maleka povi poa mama moe popoa mare kupu a kaku ai aruaku fa sao le kupu fa sao mangu peki ai fa siokia uma iska ka amaleka ma fu isia e fa siria ku samuelu ai se awa e fa yaire ngai me o siri mai le ku ai kali mai ia saulo o le mafu anga o kango ai se fe me ia malave ai inga ia osi ai le kaulanga ile atua a sila ngai la le ato wa tau fo fa mana tu le mar fa fonga le fa fonga mar komiki na fa fonga mai o le ma fa ma do si au le mar komiki ma so se komiki ya le la ka penga e filifilia o to su ele me ka ora me kong o le fa kongunga ia nga mai ele tua i ya Samuel we fa ya saulo fa umakia amaleka
kupu ka oi kamakange kamafinge oi pepe fai kaule le tusi pa ia la sa ia fa konga ai aru ku saulo waru aku fa sao le kupu fa sao mai si vai ngo au onga fa sao ma povi pepeki ma mo pepeki ai e fesilia ku ia Samuel o le mele o e faia ai fai mai o le o fa le ina e osi ai le taulanga i le tua fa mai lo male kua o inga le ngai kai ma ave se inga e le opura ka umer kuspa ia inga e se ma ka ukia fa mai o salamo kana le ale kua o salamo e le filifilinga o e saulo o le fa ma fa le fa ya kumo o tou ia tu lo ta mali i ma fionga ia o kofia i komiki ngai awana i fa atainga mali awana i o tou ma fau fa pea onga o lau kama o lau kenge o lo uso o lau vaenga awa le anga e koe fo i mai le akua e koe sa ili mai i ko finga ngai e faia mai le mem fa mai e o sier kaulanga o i renga ma fuai le skala le tua nga faia Samuel faia ku ia saulo o ke le manga o inga kaulanga ai o ke manga o ilea falongo e sili le falongo ngai lo re kaulanga e sili fo i le usikai ngai lo le nga o le mamoe ngai ke fio si kaulanga mai o inga ma wai upunga o le matua la le fa malosi fai le mea sao ai so ia kau ke fai mea manga ngai wa ole menga kupu i wa lu tu saulo le fai le mea sao sa polo inga le kua ai la ku fai le mea manga ia o la mea manga ia fa sio kisi ai se fi ai fa mai e o si ele kaulanga ile kua atu mai nei le soifuanga nei le ataua e ma fai ona tatu fa peatu o le makua manga ia o le mea saulo fai oi ma fa le nga e mai mai oi ma mai le nga e la ku e fisili le mal reason what's your reason ai fa mai to make sacrifices to the Lord anga palasi mai o soifuanga ngai le ka ko ke ia le ataua o ke lo ele ama se le fa pe mai ia maria ia le manga ia fo ile mai le anga o ka ko e kumu le au fai me manga ia